laakiin baasur way ma bedeli karaya baasaboorka nambarka ku samaystay ma haysid wanaya jawaadi bedel hadaba xasuu koorka ugu diray ku eego marka ma shaqaynayo awal milan baa igu tiri soo maaha ya milan baa degantahay ku soo maaha milano waa ballan soo maaha waan soo baxaya aan ku imanay ya waan soo baxaya aan ku imanay insha allah ya follow back soo dhe luuqa waan kaala hadlay doctor okay haya khair ku kurji haya xasan whatsapp kugu soo qoray haya عليكم السلام عادي كونا بقى فيها الحمد لله سيد عفمت شوي تقلنا أي بشري وراي عيارة كجرا كسوفونا ايوه شكرا Anigo dulben joogaan وريا تيك توك إن لقينا وحباولين ya تيك توك إن لقينا وحباولين waxa ma dhahay meeshan waxaan ku dhamooro aday kala youtube laga daana wala ولا هذا سوق تيك توك بنا لقينا maya ani waxaan ma dhahay waxaan dhahanay ma aqaano hawada ku jira ما هذا ساحة أخوان ani shaah iyo caana caba شاي عنا ما هذا marka caban wax kala dareemaa وانا سير Buongiorno. كل من جور Ho detto buongiorno. Alle 3, no? Alle 3 mattina. سي Sì, alle 3 stamattina. Allora come stai? بنتو Sì. Cosa ho fatto oggi? oggi sono stato a casa, non sono uscito. Niente uscire solo a casa. Oggi sabato, perché non uscire oggi? Perché ieri sera non ho dormito bene, ho capito? Non ho dormito bene perché ieri sera e quindi Ieri sera domenica fuori, no? magari domani esco. Allora adesso tu sei dove? Milano, Adesso no? dormo fino alle 4. Adesso tu dove sei? Milano, no? È lì un Milano. Ora 2 qua. anni fa. Ah? Ora qua. Cosa? Sto parlando di lui. Hello? Ok, tuo amico. Hello?
Non va più. Forse è strano. Forse lui dormire. Sto facendo Tu sei questa... napolitano? Mm? Tu sei napolitano? Io? Perché tu hai sentito nanaccia. Napolitano usa quello, nanaccia. Che cosa ha detto? Milano cosa? Che cazzo ha detto? Milano. Cosa? Io non si vede. Lo conosci? No, non conosco. Come non lo Ma conosci? tu, no, tuo amico non è mio amico. No, 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 non lo conosco. non è mio amico. Non lo conosco. Ma a Milano tu lavori o cosa fai? Come stai? Bene tu? Bene. Chi? Che cosa? Chi sei? English. Who are you? Who am I? Mhm, Somali. mhm. And you? Milano. You stay in Milan? Yeah. Yes, I say mio fratello in Milan. Tu parli italiano? Yeah. Di dove sei? A Fianna, sei tu? Di dove sei? Dove sei? Mhm. Che bello con la tassa. Cosa? Lui liberi.